يا رسول المحبة يا رسول السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Bajulun kisah kabaran sufi labuhan hajitan ulama isinan makam Syekh Mudawani yang amat sufi lagi mulia. Bajulun kisah kabaran sufi labuhan hajitan makam Syekh Mudawani yang amat sufi lagi mulia. La ilaha illallah la ilaha illallah la Batun 17 yang kalahi Kemaka talibatun 60 Ba'bulun syawal toh 2 hari 9 hari urus Selasa. Batun 17 yang kalahi Kemaka talibatun Ba'bulun syawal toh 2 hari 9 hari urus Selasa. La ilaha illallah la ilaha illallah la
gomnya